ito na chuan kan Khual Lianah MLA zaomtak pi Baryl vana isangi kan zinga lo tela kan lomle maya tuna chuan war takin kut bengin stage ha thu soi turin ilo lo mangu Amasain si bay kabuk cewa heti ang zan he kalunga lele me mania entertainment huanga kan tel like khan henga hian thu soi na platform kan nei ve ngai lova amaro chu kan thuam no mangte kan in che na mangte khan mizo nam tan khan kan lo tang ve tang thina ni achan chu mitam takin fashion kan ti hian kan society a hian utsuak Julo angay na tamtak kan niya. Inse na kan tiya hiyan kayar big kan big kan netat maya ni. Amarot sukovela lo tsang kang zela. He fashion hi intuam na may nilawin. Art zikatani di miden kan shetiyam chawa. Zu art mangzuan designerin a real rua at hinlunga tontu aron soy chwaka. Ama le ama aronin express chinani. Zu thil di na material pakat, platform pakat ani di mizoten kan siyat siyan nuwa chuan. Show tam tak kan niya. Anuam kalau di kalau chuang chinani. Aris butik ngay po he, Manila ka National World Tourism Day ya. Kantil na kanom na bialten vanet hak takin India rampum huapin loman andonga tin sumay nilo convention an huat saya Mizoram Sarkar ay wotein kan kalvelo blopa chung hun poi mo at chuan kan nam kutswag kan nam designer te kutswag nen nge loman lakte convention atel te kadu china wangin Aris boutique po hivoi tam tak kalauti buai to a ani hian minron three sak lopa kadu rong kathanga rong te hian zia neya rong te hian in express dana neya alo shil thui china ni ti chuan achang chuan a sendang a senno achang chuan lo na ne na din na mun ani lo ti ka ria chang chuan a senlar te kan thanga khatiang khan trongka ni lovin che zia in atakin kan lo in thuama mizo designer te kan ram chunga chau ni lo kan ram pona namdang ten an mu thei tur an lo dor theina ti in utsuak ti tu te lo om thin ma se kan lo have tang thena ni chu zanina po hian helai local khom te hian kan hre chiang hle nin ka hrea alom om kati hei nam anga ma kan so na ni a ni china helai performance ro pui tak kan mu kha ka thin lunga khoi hle mai mizo achen chuan traditional dress an pong swalani an soisa ani ti pol an omle mai the ma se puan bi le kor ha ringot lo hian moi taksi in kan nam zia lang si in midang te lo hak thiam ve lo fen thiam ve lo enge ni lo ven lo bi thiam ve kan siam chwa hi ahun to tak zeta chung ti tu kan neya Aris boutique te esete kan nei hi kalom tak zetani anam angin kanin support thiam to a kan trang rual thiama aro pui kati hei hi ichom nung zelang o in chena thi thil uchuak lam mani lo ke ngei poi mi mal thil han soita ela ready made moi tak ka om a second hand ngei po tha tak ka om sab sia moi tak ka om ma se event ta chuan lu tak ka ngai lu tak ka chuan mizo designer te kuchuak zelani lo to de uzog ma se mi ta lo moi lo de uzog ma se True lo ti chia lo na lo nei ma se kan designer ten pathian in talena pek anti pun na ko nga hian keina tlem te kalo pui ve the chon kalo pui ze ni chu bang chon zanina local khom te po hian fashion mang hian khovel hi achuan the fashion mang hian khovel a hian kan ming athang the ani mizo designer te skills ne thatak tak te hian heta an next level a min shwai kai the ni min dai kai pui the ni ti hi amhutu ashetu ni ila an ma ni thlop tla tu po ni ila ka dua Aris boutique te du sakna zong song kan lan sia chuan hei hi ibul tran na ni sela sak takin thokla thui tak kal zella du sakna ka lan che ni e ka soi the ni ro se kalome
Pangain pi really stage halo lading se lawmthu soi na thil pe kan hla na nga hlan turin Aries boutique nei tu es ngai thanga halo ding swak se thil pe kan hlan do na ni kan Khual Lianah MLA omtak pi Baryl vana isangi nena changin tu soi chatak du sagna tu kan ngai tha at sunga lawmthu kan soi ani